أنتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا Sabar, napas itu biasa. Yang penting tetap semangat baca Al-Quran. Tetap semangat. Semangat. Aduh. Tahu ya? Udqatan ya balwa wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Sadaqallah. Serang lama lu ah. Langsung saya. Ancak seretek kau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Untung banyak kawan-kawannya Bang Haji ketek, kau rami-rami ngaji dari dia kan, Masya Allah. Sampai diingetan. Dah kendek, beli tenang hari kami. Satu panjang loh 5. Iya. Masya Allah. Terus. Itu tidak berhenti, itu tidak boleh berhenti sama Ustaz ya. Enggak, kalau gini wak baca nak cari Korea kan. Ada baca saya dulu. Musmi'in wa mati'uhunna lal musi'il qadaru ada capean hunna qadar mata'am tanda mim dia situ Masya Allah haqqan mantap wa in talaq Masya Allah. Oh, mantap. ولا تنسوا الفضل
fadla bain Enggak ada lah situ Ta ha terus untung banyak mengaji. Nah, mereka mengaji sadone ko rancak mama tonton rami mengaji sadone kan. Nah, dan anaknya mengaji tu kemari deh. Nakka dah ko. Ko mak teh dengan teh. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau nak pas warawak deh. Balikkan teh lihat. Balikkan teh lihat. Sampai sampai. Tu boleh balik tu pak. Balik. Teh lihat. Kau balik dan teh balikkan teh ketek lihat. Jadi makin banyak baca Quran, makin berkah gitu yang tua. Calon-calon berada di surga kau. Allah. Yo di musola kini nih kamarilah. Yang ingin mengaji datang kalau musola Nurmadiyah sama-sama kami mengaji, membuka mengaji Al-Quran orang tua. Mengaji orang tua kini kamarilah sadanya uni yang di Jenang. Wasiyatan li azwajihim khusus mengaji orang tua-tua. Nak do yang tiba pemuda dah, nak do tiba bapak dah. Saiko kami lah. Nya nak baal santai-santai ya itulah rancak Qori'ah dulu empatnya. Allah. Maknya paknya wallahu azizun hakim. Terus walil mutallaqat kasih dah, cuman barempek balimo kami kini ada. Nak ada pemuda, nak ada yang tua boleh dah. Belum dah pulang, dah ibu mencalik musola. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah, terus. Belum jam nanti, kau sedang lama ah. Alam tara ilal ladzina kharaju diyarihim wa hum qulubun. Ya, terus. Wa hum ulubun hadaral maut. faqat Thumma ahyahum inna Allaha laqadirun 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Cik lai. Api ya. Bisa dapat enggak serupa. Sabilillahi wa'lamu
Ente lah. Masya-Allah. Ente lah. Kalau banyak-banyak ibu. Baru beraja. Api suara mandiko rancak suara. Besok lebih ramai. Besok ramai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if. Hasanam kalau tak sampai itu hasanam. Allah qardan hasanan. Betul. Hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Mantap. Wallahu yaqbidu wa Ya terus. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wa ilaihi turja'un. Allah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Masya-Allah. Terus. Iz qalu linabiyyin lahum ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lahum ba'sa lana malikan nuqanu. Tadi ya, nuqa. Lahum ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Masya-Allah. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mantap. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Allahu Akbar. Mantap. Fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mantap. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Mantap. Wallahu alimun bizzalimin. Lanjut. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad Inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله
yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Belum naik. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki ayyatiyakumut tabut. Mantap. Ayyatiyakumut tabutu bi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Cik lain, cik ayat ulang. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binahar faman sariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Mantap. Sawak lain. Alhamdulillah kita sudah selesai baca Al-Quran. Semoga baca Quran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Besok ambil ceritanya kalau maghribnya di sini berarti sehari tu. Kalau sehari maghrib di situ sehari situ. Nah Di situ tu mana? di Batu Ampar Selatan. Nah jadi kalau ambo di sini tak tiba maghrib berarti ambo di situ berarti sehari di situ betul. Kalau tiba ambo sehari maghrib di situ berarti saya di sini. Nah dia saya siapkan saya baca Quran tu sama kayak batang kayak gini. InsyaAllah menjadi berkah, menjadi bidadari surga dan amin ya rabbal alamin. Ya, Senin kami puasa. Senin kami puasa deh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.